Anya laki din! Sino nga tadagi jay limabas itay? Natatayag ka napuputaw damay. Natutundires dagiti agungda. Dinamag mo kumaida tapno maamwam no asino da. Ha? Kauan may. Apay asyak ti pagdamagam. Kadyak amaw, kadyak ida nakita. Masong bata nga raw dito sa lutsod mo. Wen ngagpaysoan niya. Adamot basit puntaw bensya. Sa labas si Selma, talaga nga da. Hay, amangan metno dagi jay gayam jay bagbagada ang misyonaryaw. Ay kauan siguro ha? Wen siguro. Iso akasla sa balay ti sauda. Wen, Selma. Anya nga tamat ti maitulong dagita kada tayaw. Mangteda ko mangarod iti ado a kwarta. Tapno adamat ganas da may sarsaraong dito lugar tayaw. Nagadumot ti tao dita balay ni Piktaw. Anya nga tati adda dita. Apay nanang, anya tikit kita dita tawa. Nagadaw ti tao dita balay da Piktaw. Amangan mo't no adda pinartida. Anya? Wanaw adda ti birthday. Nay, apay ngay adida imbaga no bilang. Ay nananang, saan tayo nga amo no apay? Iso adi kay agsao iti kasta. Sa bagay mo't kit di Wanaw, mapanak. Ay, saan nanang? Kababain. Amangan mo't no nagpartida. Ay nananang, no adda inluto da, sigurado nga iayab da kuma. No ngay nalipatan dalaang. Ay nananang, saan kayo amakmapan? Nay, itaman pa'y anala daw ka anagaway, Binsyaw. Nasapaak, gamdi magasak dito balay da Piktaw. Apay nga adungag pa'y suti tao dita. Itaman pa'y adim magas ka. Ay na, nakidengegak iti nasantuan at chismis. No, adayamot na santuan at chismis. Kauan, isungarot anak idengegak. Luklukom lang day tabaging bensyo. Sang ka ibagam kanyak adakas ti chismis. Ibagam manan nga adda tinasantuan. Ay na, Selma, talo a klase ti chismis. Adda tinasayaat, adda ti dakas, ken adda tinasantuan. Ay na, dula amin day tanga ibagbagam. Sus. Ay, intayo ki di manganag. Itay pay lang akayat kon ti mangan. Tanay, naimas ti sidang tayo. Amaw, Amanda, ado dinaurnong nga istorya. Amanda, nana. Amando kayo nga amando. Ay na, kasla di mo matbagay ti Amanda. Di mo bagay ti agbakla. Anya? Kag isumag, kita Amanda taligings mo. Saan anay bagay kan ka? Nagdadakkel dagita lupaw. Ay nanana, intakit di. Agkuyog tayo di balay da tatapekto. Apay, anya ka di taday jay. Intagdang giti pagimbagan ni Ibingay, dagiti kaapsat tayo a misyonaryo. Ay na, kunaklakit day no adda pagimbagan dita. Kat pagimbagan mo tayo tatalaga. Dito'y takit di Amanda. Agsarsarita ta. Ay na, saan na? Nasaysaya at ijay Ay na, jak kayat ijay Amanda. Makaturturugak no agdengdengegak kadagitabanag. Anya? Wun Amanda, kasla saan nakamaliwliw. Sumakit lang ti ulok. Wala, agsinatangarudan, Amandaw, tamapanak agbirok iti sabali aka istorya.
Ay, matandig na. Ay, pauto-uto kayo kadagiti kunayaw a misyonaryaw. Ha? Nana? Apay, anya ay ati maalalayaw no agdengdengeg kayo kadakwada. Ay na, dakkel ti maitultulong na nana. Palag-anan na tirik na no kasdi nga ado ti parikot. Ha? Kastaya? Wan nana. Ay, katmayat nga rod ano kasta. Ay, mapanak man nga raw. Bareng mapalag-anan damag ti parikot ka. Abay, anya ayaw ti parikot yun nana. Ay, nadagsen nga raw ti parikot ka. Awan kwarta. Anya? Wen, iso amapanak man iton sumarunong adda pag-uurnungan niyo. Tamapan ko ibinglay ti parikot ka bareng lumagan. Ay na, saan aday tati kayat ko asawon nana? Ay, awan nga rod ati Serbina. Palag-anan dati parikot ko ng araw. Di ko nakno ikandak mo iti kwarta. Taday tamot ti solusyon na. Anya? Sabali mo ti ugali ni Nana Selma niya. Wanya rod Amanda. Ay na, mangibabain. Imbag ko man nakitugaw ka tayo. Ta naki-prayer meeting. Ngam saan mat? Ta nanganlaan. Ay, mangibabain at talaga kadagiti kakadwa. Imbag ko ma. No saan nakasikaw lamang mangan. Wanya rod. Ipadlaw na launay, aday laang makantirantana. Ay na, mairawam kan ni Nana Selma. Gaputa amangan ulit-ulitin na dahi diyang inaramid niya. Ay na, ngayon. Talaga mayat tinik na ka nakichismis Chismoso ka ba't gayam bensyo. Idin to ta kundisidir ka kanya. No adda istorya kan ka. Ay na, saan asinsinan at tao dagiti kinachismis ko, Selma? Anya? Wen, gaputa adda sense dagiti saritaan mi. Saan akasiti ichis-chismis mo, anan sense? Anya ko matinagdumaan day ta chismis yaw? Ay na, nasantuan dagiti chismis mi, Selma. Iso sumurot ka man ngaming kanyak numaminsan. Tapno makidengeg ka. Anya? Wen, bareng pumudaw basit deta nangisit akapanunutam, ha? Anya? Apay, nakitam ayati panunot ka, tapno ibagam anang isay. Ay na, jak nakita, nga makit-kita dita pa nagrupropam. Anya? May kami nana, gaputa kaya't nakaka-istorya. Katun na. Apay, agnobyo kayo kaday ha, Jesar, digna. Ay, saan, Nana Selma? Ay, kunak ano agnobyo kayaw, kat umayo iyawis ti panagkalay sayaw. Dumteng to day taa, no ipalubos ti apo, nana. Anya? Kasla nga mindakkel ti tiyan mo, digna. Kuna laki, day numasikog ka. Ha? Umay kami kung mamakichismis king ka, nana. Ay, katwan na. Ngamday toy, kat saan asinsinan at chismis, Nana? Wen, pudno day ta. Dahito yung kunatayo nasantuan at chismis, nana. Umay dalagayang pabagtitan, Jesar, digna. Ay na, awan panawon ko iti day ta. Ha? Ngam, Nana. Ay na, di nakpagbalinan nga ubeng, Jesar, digna. Apay, at damot ayan na santuan at chismis. Kano ko na yung arod, abasol ti chismis. Nana, no saan kayo pa nakasagana dungag? Ibati milat tang araw din na ito eh. Basbasahin nyo, intun masango yo.
sino ay dagita adda di tarwar. Dagito'y dagijay ag house to house nga umay mangibingbingay iti nasantuan adamag. Ay, jak lang aroden sinango da jeser kandig na. Adda manan imay. Tumaktak lang dagita. Ay nananang, umay kayukit din. Ama, na. Adda man ti madmadlaw ko kinidig na. Kasla masikugmag. Anya? Wan, isong agkuy-kuyog da siguro kini Jeser. Ang mga noadabot limag a relasyon da. Ay nananang, imbes nga agchismis kayo, umay kayukit di, tainta agdengeg iti ibingay da na santuan adamag. Ay na, no di mo kayat adenggen ti bagbagak san laeng. Eng kagdengeg kadakwa da siksika, tano siya, mas pilyak ti maturog, ngem ti makitugtugaw kada kayaw. Ay na, nabusog ti puso ken panunot ko Adula amin dayta. Gawan. Ay na, you miss 99% of your life. Anya? Wala, tasan ka anak idengeg ka na kami. Ay na, no dungeg ka na kuma. Ay na, mabindisyonan deta panuno mo. Sika. Katsika, nabindisyonan ka kade, Bensyo. Ay na, takas tapay laang tisungbat mo kanyak. Ha? Baka umadagita nga ibagbagayaw, iso nga isaw. Ita nga addat yung umay mangibinglay kadagita adamag. Saan tayo apalabsen ti kundaway? Gundaway tayon daytaw itapno dumngeg. Ay na, amukmat lang adagi jay makan ti kay kayak dagiti tao. Iso akun di dengeg da. Ha? Di mo't makarik na dagita agin lalaing amangi warwaragawag iti nasantuan kano adamag. Apay, dayta makan aya ti pangawis da. Ay na, jak amo kang kasalma. Jak amo, no kaano amaluktan dayta nakarikep a kapanunutam. Anya? Nay, agpupuor kamot gayam iti basura, Edna. Dagito'y bulbulong laang nanang, ta saan anasayaat nga ipuor dagiti plastic ken cellophane. Ay na, iraman mo mangkit di dagito'y apuran. Ni, apay nanang, katno day tamot jay inted da abas-basaam. Ay na, masadutak lamang basa kadagita. Iso mo lang nga iso. Da kayo at talaga nanang, diyo mo't ipuor no diyo kayat abasaan, idulin nyo. Respetuin nyo mo't atin ang tad kada kayo. Aha, adulamin dayta. Ay wang gayam, Edna. Di mo nakita, no di makilti tiyan ni Digna. Ay, anya lakit din, ayan nanang. Day tala ti paglaingan nyo, timang chismis iti pada yung atao. Padpadam gayam itan ni tatang mau. Diyo kayat adenggen dagiti bagbaga. Ngem no adu kayo nga aguurnaw. Day tala makichischismes taramiden yaw. Ay nawon ananang, ngem nasantuan dagiti pagsasaritaan mi, saan maipapan iti pada mi a tao. Nasantuan. Ha! Saan kayo bagayo day taan nasantuan? Ngamda kayo amismaw, saan kayo mag-anasantuan? Kanayon mo't asumurot ni Digna kadagiti misyonaryo ako nayo, Bensyo. Ay siyempre tagtitinulong da kadagiti outreach programs da ngay sayang kada. Outreach program? Kaya sumay. Sa bali ti madlaw ko iti dayyadig na. Nalaing mo dayjay ka. Na, anya man day ta asasawang.
Bensyo, kano kasla ka relasyon ni Digna jay may sa misyonaryaw? Anya? Wen, imposible met No anusan na ti sumursuraw, no awan ti gunggunana kan makagapaw. Ay na, sika talaga, Selma. Talaga sa bali ti adda di ta panunot mo. Napig sa tiatap ko. Selma, inton sumaruno. Sumurot ka kidi ganyak. Tapno makangag kamang kidi, iti pagchichismisan may anasantuan. Malalala. Inton sumaruno. Tapno di mumut kun kuna. Tadom ngagak man ngagpaisa. Ngam sigurado nga adote makan ni jay, Anya? Ay na, nagrugit gayam ti panunot ni Nana Selma kadata, Jesser. Wen nga raw Digna. Jakla yung pagaro pagas jay gayam ti taray ti panunot na. Ay, no jaklag pampanunot pasubsobak uray bakat. Ay na, saan Digna? Panunutom dagiti dengdenggaman na imbaga sursuro. Naimbag nga rod, taado dagiti naimbag apa magbaga kadatayo. Tano saan? Ay na, amangan noan niya tinaaramid kon iti dayjay abakat. Ala, ano sa mo na Digna? Ngam ay na, naimbag ta saan amaawatan dagiti kakadwa tayo a misyonaryo ti sao tayo. Tano maawatan da, nakababain a talaga. Kumwar ka mamat, uray talaang Selma. Tayong kadumngag kadagiti pagchichismisan mi anasantuan. Nasantuan. Dayta ka na yun tisang kaibagam. Makauma. Nakarkaro day tarupam Kanya. Oy Selma, adalam meten dagiti na imbaga sursuro. Tanay, bumakbakit kan di tapaldam nga awan man nakam mo. Panag ko na mayakit na nakam ka mo, Bensyo. Ay na, awan ti tao a perfectaw. Uy, awan Selma. Taamin tayo, agkamali tayo. Ngamno ka ba ilan tayo aliklikan ti agkamali? Ay aliklikan tayo Ay katno ado ti pagkamalyak. Maawatan day ta tasaan na ngaraw a perfectaw. Ay na, nagmayat ngagpaisutirik na kadagiti imbagbaga dagiti misyonaryaw. Ay nananang, day tangarod di ibagbagami anasanton a chismes. Isumot lagayam anasantuan kun kunayaw. Taado dagiti maadal tayaw. Wen nanang, nasaysaya atin ti kasta, ngam ti pada tayo a tao ti sarsaritaan tayo. Ay na, wen nga raw anak ko. Sayang, naladaw ti isusurot ko kada kayaw. Ay na, saan abali nanang, tinapatag amuyo itan. Sabagay, manipod itan, kanayon ako na sumurot kada kaya. Wala nang, ang bababainak kada Jaser kendig na anak ka. Takanayon ko nga ibaga iday nga da relasyon da. Saan abali, ta saan anasakit tinakamdakan ka nanang. Ngam tapno saan ka amababain kadakwada? Agkid daw ka iti pasensya kadakwada. Ay, wow, igna anak ka. Ay na, naimbag ta nalawlawagan ti panunod yun, Nana. Kat sumursurot kayon ang maki-fellowship. Wandig na balasang ka. Gaputa na ragsak gayam ti agdayaw kin ni Apo Diyos. Naku na yun, Nana. Nasaysaya at nga dayo ngam ti mangichismis iti pada tayo a tao. Ay nadig na. Pakawanan na gapu iti adaw nga imbagbagak idi kontraken ka. Ay na, wan Nana. Awan dayjay kanyak. Agpaisaw, dig na. Wan, sa anak anagimula iti sakit tinakam kada kayo. Gaputa amok, nga awan matlaang ti Serbina. Kan gapu iti naadadal kumatlaang Ha,
Ngam no sa anak adimngag iti nasantuan at chismis, amangan no impungot-pungot kayo nana. Kat ingkuntar kayo pa jadaraas. Anya, Wala na. Wano saan, amangan no sinabuagan kayo di nagpulot adanaw. Tapno madadaal day tarupayaw. ha, Ngam gapong nga rod iti nasantuan at chismis, jakon inkan kano dagita. Kan saan matapod no? Isu nga awan tirumbang apag sakitan tinakam ko. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.